Best Collection Mizo Channel clear tu te chi bai vek ule Trump chu a herliam ta chu nia Democrat lamten tenom taka in thlanna an ti ching pen dan tarlan ni in a fin fian ani anga ngai te thlenga phaulan ani hnuwa po House Joint Session in Biden chu President ta nan nem ngit ta kha ni a kan hriat angin alak lu na hial po na ni to ni kha thuleng wa ka tama martial law puang turle a puang to ti in mitam tak phei chuan an soi hial ani kha Trump khan martial law puang in le lampol te ding chhok tur ati top vek theya ma se a cheber thlenti ra du lo wang chawin a puang ta lo ni in alang a chak lo hi a pom lo a adam chung in a pomarin om lo Biden lak lo ani thleng khan dan pa ngai taka a chak lo pom thu tar lan om lo a pom miau lo wangin Biden lak lo na po atel ta lo reng ani hi US history a thil la thleng ngai mang lo ani a thil siam te chu a thlira tha ti em a tiang mai khan farewell speech a soi angin a hna thawa loma alung oya ti hlotlin theilo ang helangai a thu tiam te chu khovel makti thamina ti hlotling ani ramri hungte Israel le Arab engremna ang te chu thleng thei po khovelin an ngai lo ani a Israel khopui tan Jerusalem a recognize a Arab ho thin rim viau tur anga ngai an ni lain Israel an tho pui tlat si Trump pathlok that zia le mituru ani na te pathian ro ta ni wanga ni ti lo thei ani lo ani ama in clear lawa a chung kwa a en lem lo America thlira America ada masha a America first ati te hian American an mani in ngai hlutna asiam thar le na sa ni asoi ani an economy po athang hle a na thar mak ta doi somnga lai an siam thar thu ama nge in thana thu asoya atar langa ni kha a na tho te chuan alung an ti oya a na tho a chuan a hlim hle sarkar tharin chhun zom nge se adu thu asoi ani border wall te po malak chhun zom ni zel se adu thu atar langa ni kha a na tho a lung oin lom viau ma se ama eptu ten dik lo taka vote an ti ching pen wanga a sarkar kal lai nem tlu a Trump khat chawa chel tamai te chuan ril ruwa tina ve le mai ama man tu rom sipai te ti hlum turin wana tanga mai ko thla thei van tir ko mun som sari sang som sari ko thla thei I su khan a ko thlem lo ang deuh khan Trump po hian martial law po mang thei renga ni lom ni diklo le ten om taka thu nei na lal thu thleng chu a dikna lal thu thleng ti bor bang du tu te chu an chung awa pik do ne pathian mal som ram kumza tel kalta a pathian thulung phum manga din chua United States chu chunglam hian a thlir reng nge yang dia bolatir ko no chi zuar le Christian te pathian rem ti lo nei in ang in kopte zalen na Democratic Party chu paithlakin lo om ve nge yang Putram pahian mi hring ma le lampol diklo na chin fel ai chuan chunglam ro rel na ada ta zoka Biden chu buainai na hmuak kan ringot mai atrama mangzo kherangem ti anita nikhat em po White House a ala thut ma in Trump malak na dodal zong in president thunei na mun som panga la ya mangha la executive order Trump malak na dodal zong in som panga la ya sign manani COVID-19 na malak na turbak adang som panga chu Putram pa kong sa kuak sa no pingzong in ma alangal pang mai Democratic Party mi le sa mi hausa le Christian na mau sam tu te nei in ang in kop milar le hausa ton to arte thi pai ang le ka nauti tlak phal na dan siam du hoten Biden hi an la thunun thuayanga an du danin US chu ala khal kwal don chawani mel Biden an Trump malak na thiat zonga minga sign na pani chu climate change le immigration chungchang kha ni Biden hian American zongjong te president ani tur thu le min vote lo tu te le min dau tu te po ka en san lawang ti in asoya Biden lak lu na hian Obama George W Bush le Mike Pence te po antelani Biden chuan hun khoral man kan ni lo ti in ripui do na thu pek thara ming azia na nga la ma kan la ngal ze lang
Trump sarkarin an ti chiat siam tha a ngai aw le tur hian voi le khata ti mai chi ni lowa muang changin hma kan la chho zelang heram hian malam apan le to ang ati US mi puinwai linun na la to tu hripui leng ma chon nan dan kan zama mai tuam le kar hlata om chu ti nge ngai tur zum ngei tur ati ani to don ani ati an hmalak na dik lo ati awang le China ko khirna akal anga ya wangin putram pakhan WHO kha alo chua san to ani kha Biden chuan WHO nen hripui do nan an tho ho le angai thu le tho ho na tha nei tura anin som le tak thu asoya Biden hian WHO a US chu alu pui le ta ani heti lai hian United Nation ho tu pa Antonio Guterres chuan US in WHO azom le ta chu an lom thu asoya tho ho na tha an nei nge ya bei sei thu atar lang climate change chung changa khovel in zom khom malak dana putrama kha alung oi theilowa US khan sum an tho tam fal big le hle a Trump kha in zom khom na atang kha na chuaka khovel ram changkang abikin EU ramte khan an khel lei reng ani kha climate change do konga malak hi Biden hian angai poimo tur zinga ada a sang ni le som panga Paris Climate Agreement Trump na chua san to a US ruai lut le turin nikhat po office a thut ma in Biden hian a minga zia nan ta ani video a karon tar lan to ang khan Biden an executive order a sign ngal na tur anga kan soi lo tak mai Keystone XL pipelines nu kir turin minga sign ngal boka environmentalist group le Native American group hauten he pipeline project su tur hian an beina sa hle a Biden hian aron ti hlotling ta ani he pipeline project nu kir chung changa hian naktuk zertop ni somni pahni January sang ni somni pakhat hian Canada Prime Minister Joe Biden hian phone call in a bedoni in White House Press Secretary Jen Psaki chuan a soi he gas pipeline hi crude oil US a lak lu na tur ani a US dollar tluk le ding on riat senga boi puitan me kani Alberta Canada hmun atanga pipe ron kalin US a Nebraska alut don ani nikhata crude oil barrel nu riat sing thum lak lu na tur ani a US a he pipeline ron lu na tura hian Red Indian chena ti chet na sat don awang le environment a khoina sa don ni a alana wangin dodal na a om to thina ni nikhat po office a thutlin ma in Biden hian executive order som pasari zata sign mana som panga chu Trump hmalak na dodal na ni nge heti anga che chan Biden hian soin president lak lu hlim lot kani a kahuna in tran chawa kaban lek vak na hun po ala ni lo ma se Trump huna soi sel kai le mi pui in hnial na ti tam tu hawa ma kan la nga la ni tin chopchil taka last minute Trump dan siam ho zong hi Biden a sarkar chuan man hri lo tura pending an latuma len non le ani ang ti in an soyani alo soilok to ang nge in Trump chu Biden lak lu na atel ta lo nge ya sangkhat zariat somrok pakwa nuwa president kal chuak ta president thar lak lu na a kal lo ma saber chu Trump hi ani ta ani akal lo chan po kan hre ome Biden hi president atana pom lawa achak dan fair talk lo ti in vote ti chingpen wangat ling lo anga in ngaya wangin Biden lak lu na po khana kal ta lo ani Biden lak lu ni January ni somni ni lai ni zinga White House a chua san daya White House atanga naiber Andrews Air Force Base chu Marine One helicopter mangina pandaya ni a farewell speech po kha White House a nilawin Andrew Air Force Base atanga aron soini nge a kumsum sari palia upa Trump ate hian Air Force One mangin Florida lam an pana nilai ni chommalama Florida hian thlengani a hun top don thlenga putraman president thunei na manga ngai damna pek hi mi za somli aya taman ni a advisor hlui Steve Bannon po atilani kha ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan clear ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mong tha le vek ole